multi talented oiba guest amakakni mahagasi actor music composer amadi singer amakak oibata natana ingsok lising ani gatara gani panda Manipur State Film Award ta best lyricist amadi best singer gi manasi lobang amlakraba loina na recently 2019 da SSS MANIFA kakching da adugumlaba special mention award haiba manasi lobang amlakraba Kuigi guest amakakni kudol tamzari miyam gidamak Thotreisho Keishing. Keishing ihan hanba magtada kuigi Times of Manipur gi studio sida taramnog chari. Thank you. Adudi kuigi ihan hanba wahang waina ko. Keishing se kuina tazaba matamda kuigi ukrul dasu dum lairame haina su tazai ko. Some family tare ko. Folk song amatang Keishing na kudol tambi. Okay. Folk song se aina kano wai handak jigan gi I've done one of the most decorated festival never go. I think it's a much again. Yeah, no, I say. Saharwon mayang won, liru awon o liru a won leishia. Oh, young lo lui rili ra yang lo o ra sung lo lum lao nge rum sa o ko khe sa de nge shen pari u se i tum ra se lo sân hi ao yi bình vi cứ la nơ ô xin cung chàng chạm thấy khuy vai ô yang lo yang đơ mơ bên mơ mi cai shun ô ra bơm lo ngơ sơn ngơ thất sơn ô thác lô shim khur a khơ tha đơ y thum lê shi mơ nao sơn. Thank you so much. Keishing si sum koi sai be sai siga ko tang